Ane pinaritum aprang la political party kedoan social organization kedoan student organization kedoan lagan Karbiang Long intellectual kedoan pen kecing wai high power committee sengeng high power committee non ten kongi lagan masih non ini high power committee ateng dan sedition ini dia 15 days angmok dan ke itulah si dan BGR special cell masuk OSD orang yang baring loh bagi sekarang masih aku dai betul alang report acting dia security sih itulah BGR masuk di belakang dia kan Supreme Court order acting kan itu tapi ke that police are long 1026 years 1026 years and more Kachera and 300 biggest Lapenge 716 biggest among Lebanke on the Cherairela Kosarabella Pula Kachera along Lebanke Jim Pen Cardenal Thomas Consul Boris along dia hormat Boris along tentang sebagai dia body generation dan sebenarnya election lo pulang ke thale pulang ke law and order support dan law and order di Cardenal Thomas Consul angkat masih Chief Minister si Hariting situ belum jalan situ si Chief Minister along kasih tong di pandai tinggi hadir tapi je law and order yang support dia high power kemudian situ punya mai bicara tapi je next high power committee meeting di Malaysia harus masuk sih dan kalau jadi अच्छा सर कहते एविक्शन जो हमारे कमेटी कौन सी कहते हैं hitunglah pun muhat nak antara 15 days ang mengkri pong mungkin special cell aku bagi satera orang yaro barim ala pun report dan lapang ke mengkri pong mungkin tak kali dia kan hukum banjir palsu dan cek palsu अच्छा सर कहते हैं मंत्री कैसी लास्ट मंथ PGR election में जो कुछ संगीत tu mana cium tu dah kalau subuh alang pun tak tahu lah ini kami orang taglang lo sosial media lah ini kai krisi kami latung kini PGR dalam sosial media labang alang tu cium dah kita kan mula subuh ke kroisar kan sekiri pon alam lah high power committee lah soal abarim ay lenon tado abarim administrar lo tentang cara kaya pujara tinggal si kroisar kan si alang ni apa pujara tinggal alang ni itu suri nang dia tinggal si ekroi ponsi high power committee sing lagi lah kan special cell sing nang di kan cuma mas konsil lah hinta di ponsi lah so tinggal si nam dia pondok ane pinaritum aprang la political party kedoan social organization kedoan student organization kedoan lagan Karbiang Long intellectual kedoan pen kecing wai high power committee sengeng high power committee non ten kongi lagan masih non ini high power committee ateng dan sedition ini dia 15 days angmok dan ke itulah si dan BGR special cell masuk OSD orang yang baring loh bagi sekarang masih aku dai betul alang report acting dia security sih itulah BGR masuk di belakang dia kan Supreme Court order acting kan itu tapi ke that police are long 1026 years 1026 years and more Kachera and 300 biggest Lapenge 716 biggest among Lebanke on the Cherairela
Cerairi along ni bangke itu abjin pen Cardinal Thomas Council pen Boris along ini yang bermuat Boris along tentang kasus dia pansa atau ini nasional yang sebenarnya masih nasional. Lapen ke election lo pulang ke thawle pulang ke law and order support nanti. Agar law and order di Cardinal Thomas Council nanti masih Chief Minister si writing si sekarang si Chief Minister along kasih tong di pandai tinggi saja lapen ke law and order yang support unjuk High Power Committee setong punya baik cara lapen ke next High Power Committee meeting ke harus masuk yang perlu tadi. अच्छा सर कहते इलेक्शन जो खनबाई कमेटी खान सेक्रेटरी Hitunglah komite muhat nak antara 15 days ang komite pong mountain special cell aku bagi satera orang yaro barim ala report nak lapen ke report pong ke tak hali dia kan hukum panggil pansi dan cekal अच्छा सर कहते लंदन तारीख कई सी लास्ट लाngsung pujian election nanti kuda jasa ni tu tu mana cium tu dalam komite dia lah sohu alang tunta dalam lain kaini dalam segala lo social media lah ni kai kris yang ni latung kini pijar digiar dalam kesong labang alang cium dalam kita hansikan mula suhut ke kroisar kan sekiri pon alam lah High Power Committee lah suhut abarim ay lenon tatu abarim minister lo antara kaya pupujara tinggal si kroisar kan si alangi apa pujara tinggal alangi itu budi suri nang dia tinggal si kroi pon si High Power Committee sing nang ila kan special cell sing nang di Cardinal Thomas Council lah hinta di pon si la so tinggal si kam dia pon